لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga uripan wallah nagu mga luks mga pagariakan amala ipanaguntaman si kuwagama wallahu subhanahu wa ta'ala. Penalamatan tanus wallahu subhanahu wa ta'ala sabab ko mga limu iyan si irkit tanu wada pitet tamanan yan. Nagwaya malamang uripan wallah nagyang kaya akapapadalam tanu sagyang kaya ulan-ulan ababarakatan. Ulan-ulan apanakpan aptek-tak penun wallah agyang kutwa mga limu iyan nagubalas yan. Aimbagay niyan sagyang kutwa uripan yan anto nabay ni namiyan naguntaman si ko mga galbag ang mga pipiya. Nagupupamangnin tanu mga uripan wallah si ko wallah. Taufikan tanun yan sagyang kaya ulan-ulan a Ramadan sa makang galbag tanu sa mga pipiya galbag. Kagiya pira-pira mga uripan wallah ang mga tao. Bakiran din sumiyagad agyang kaya ulan-ulan. Na sabab sa dakiran agyang kuta taufik wallah na miyay lang agyang kuta kaya sagad kiran agyang kaya Ramadan. Dukaw bu miyak weran sagyang kuta kaya sagad kiran agyang kaya ulan-ulan babarakatan. Aydno tumang uripan wallah ama pembandingan akan rekanu sagyang kaya makampatawras na aksamun nas fisyam. So mga pitiklas yan, pisusunan. Agyang kutwa mga tao, siko kipapantag niran sagyang kaya ulan-ulan ababarakatan. Ulan-ulan akapamuasa. Aya paganeron mga uripan wallah, na al-muslimul baligul akil, al-muqim, al-qadir, as-salimu minal mawani. Aya paganeron na muslim, akya baligan, akil adna pamikiran yan, al-muqim akna ubadi playlayag, al-qadir nagumakagagagas kanyan mga uripan wallah siku kapamuasan yan, as-salimu minal mawani naguda abon makaalang sagyang kutwa kapamuasan yan. Amay mga uripan wallah kamapadalam ko manusia agyang kaya anam timan ami aloy tano nasiku kipantag niyan ko Ramadan na wajib ron agyang kutwa kapamuasa iniyan sagyang kutwa Ramadan. Kagiyaya katru wallah na syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Udi nakatru Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hes kanu amya maratiyaya na inipaliugat terkanu sukapusa eko Ramadan sa lagid o kinipaliugat nun kumiyangaw na aniyo la'allakum tattakun bakalo-kalo ng tunabay ni na mabaloy kanu akikalakan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aya pada mi aluy wallah si ko pada ayat na faman syahida minkum syahra falyasumhu sadin sa kamasaan yan kanu agyang kaya ulan-ulan a Ramadan na pamuasa inyan. Nagyuto mga uripan wallah wajib amay kamapadalam si kumanusia agyang kaya mi aloy tanwa ng timan na wajib si kumanusia akapamuasa inyan si ku Ramadan sin ku mga gawin yan sa dinyan kapakay uban yan ang tunabay ni nang gumaya agyang kutan tunabay ni na mga gawin yan kasi din kung kamas sa inyanon nagyutod ni kapamuasa inyanon. Ikadua mga uripan wallah na as-sagir anto na ipimituan sa sagir nagyang kanan mga uripan wallah so mga wata ada kabaligi dapan raot agyang kutway dadiran na anto na mamu mga uripan wallah kipentag no mga wata sagyang kaya Ramadan na kena ubakiran paliugat so kapamuasa sagyang kaya Ramadan ugayid na aya mapia ada dabiyatan no kaplukluks na playam niran agyang kutwa wata iran si ku kapamuasa. Ilan yung man mga uripan wallah so mga sahaba, nagusto mga salafus salih. Si kumasairan mga uripan wallah,
na pupukaw nira nagyang kuto mga watairan. Andid ni kau magyang kuto waktu suhur. Kapag papamuasa nira nagyang kuto mga watairan. Ipilaya miranon agyang kuto kapamuasa. Napupakaw no taniran pansi ko mga masjid. Kaan ketembang agyang kuto mga watairan. Na andid ni kapakaguraw kagyang kuto mga watairan. Sabab sa gyang kuto kagugutmiran. Na nabapang ng kanay pambagayranon. Kaya pambagayranon na mga gita-gitaan. Kaan ketembang agyang kuto mga watairan. Na aniran kalipati agyang kuto kagugutmiran. Ginan su mga salafus salih hamyangaw na antano. Si ko kaplaya meran ko mga watairan. Nagyuto mambu imapi ada debiatan mga uripan wallah. Aplayam su mga wata. Benar din ka nabakiran paliugat agyang kaya kapamuwa sa iku Ramadan. Ugaid na ayamapya na kelayam siranon. Amay kami paliugat kiran agyang kaya Ramadan. Nanto nabay ni na layam siran din ko kapamuwa sa iranon. Ayam ya aluyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natigina rufi'al kalamu an thalatha. Anin naimu hatta yastayqid. Upama na ini puro kenab da paliugatan sagyang kaya talo kalumpukan agyang kuto ang mga paliugat. Udi na kena diisurat agyang kuto mapenggelebek ang mga rarata agyang kaya talutiman kalumpukan. Nanto na agyang kaya talutiman napaganami aluy Nabi sallallahu alaihi wasallam na anin naim hatta yastayqid. So tuturugan sa taman sadis kanian makanaw. Ibarat yan mga uripan wallah na so tuturugan na amay katirugs kanian na nabanyan piti baba nadas kanian makasumbayang sa subo na kenabar kanian utoy siksa agyang kutwa dan yang kapakasumbayang ugaid na makanos kanian apsumbayangan yan din agyang kutwa dan yan kasumbayangi kanabo minisurat kadustaan agyang kutwa to nabi nina kaya sebang walungan ada niyan kasumbayangi. Ikadua mga uripan wallah na wa anis sagiri hatta yakbur. Giyang kuto awata sa taman sadis kanian kabaligan. Nagina ni dalil santo nabay ni na kanauba paliugat si kwata sugiyang kaya kapamosa sa giyang kaya ulan-ulan a Ramadan. Wa anil majnun hatta yafiq. Nagugiyang kuto pembetengan sa taman santo nabay ni nadis kanian makatanud. So mga ulama tanong mga uripan wallah na mitad siran sa talutiman at mitad siran sa mga tanda santo nabi ni nakap kebaligi sa giyang kutwawata. Ay apaganay mga uripan wallah ini betadira na tanda na giyang kutwa anto nabi ni na kapliwa giyang kutwa maputi arugu si kumama udi na si sa giyang kutwa babay. Andid ni kaliwa giyang kutwa maputi arugu amakaliw sa taginapan sa giyang kutwa anto nabi ni na wata na tendu tu sa kiabaligan agyang kutu awata. Ikadua mga uripan wallah ami aloy mga ulama tano na agyang kutu amay ka mangetu metu agyang kutu mga buk sa agyang kutu pia malungan wata. Na andid ni katu agyang kutu mga buk si kupya malungan yan nanto nabay ni na tanda penuto santo nabay ni na kiabaligan agyang kutu awata. Udita numay agyang kanan ang mga tanda na ayapadami alo yung mga ulama na anto nabay ni ayapadami alo yung mga ulama tano na maka miraot suida diyan sa 10 agulima. Andad ikiraot suida diyan sa 10 agulima na kiyabaligan agyang kuto mga mata. Malagit san subabay na gusto mama. Na sumang ulama na mi alo rampan apad sa kapkabaligi si ko mga bai na andad din ikapakaw mo nagyang kuto bisitan yan. Andad ni kapakaw mo no bisitan yan nanto nabay ni nakiabaligan agyang kuto bai. Minipaligot ron mambu agyang kuto kapamos sa giyang kaya ulan-ulan a Ramadan. Ay katlo mga uripan wallah anto nabay ni na klase o mga tao sa giyang kaya Ramadan na al-majnun. Anto na ipimbetuan mga uripan wallah sa majnun. Ay majnun mga uripan wallah na giyang kuto akiyadaan sa akal mbetengan siko basa tano miada agyang kuto pamikiran yan na diron mambumi papaliugat agyang kaya kapamuwa sa isis sa agyang kaya Ramadan. Inuto mga uripan wallah nakagi mga uripan wallah katawan tano asuniyat
nanto na ba ini nagiyanan kapital o mga galibak tano, giyanan imbalasan si sagyang kuta mga galibak tano. Nakagiya sumajinun, pembetengan, na anto na ba ini na dirun makukuri kagyang kutwan niya tiyan. Kau di niyan mapakapsumpu-supu nagyang kutap tero niyan na ayapan ubaso niya tiyan. Nagito yung alo yung mga ulama tano, nasukipun tagandup betengan sagyang kaya Ramadan, na kenaba uba wajib, uba niyan pamuasa yagyang kaya Ramadan. Mialoy pun mga urip no Allah, mga ulama tano, adin ang mga klase anto na ba ini na pembetengan, dua ka klase. Adin na pembetengan anto na ba ini na mustamir din. Anto na ba ini na lalayon din agyang kota ka pembetengan. Na adin pa na pembetengan anto na ba ini na adin na oras sa pagpakatanod, na adin pa na oras anto na ba ini na mababeteng skanyan. Naya mialoy mga ulip no Allah, mga ulama tano, nagyang kuta pembetengan na mustamir agyang kuto anto na ba ini na betengyan na dirun patot agyang kaya kapusay si Ramadan. Nagyang kutop man na pembetengan ad na masa na pagpakatanod skanyan. Naya mialoy mga ulama tano, na si kumasa makatatanod skanyan na wajib suka pamuasa inyanon. Nasipman ko masa kaulugro nagyang kuto kabubetengaon na dirun mipapaliugat so kapamuasa sagyang kaya Ramadan. Ay kapat mga urip no Allah, amialoy o mga ulamat tano na al-harim. Nanto naman mo ipembetuan sagyang kanan al-harim. Naginan mga urip no Allah, so mga tao anto na ba ini na minitulod atan tu agyang kuto ay dediran sa taman sa miyada mambu agyang kuto mga pamikiran niran. Ginanip betuan tano mga urip no Allah, si kubasa tano sa biyungaw, miyamungaw siran mga urip no Allah. Na anto na ipembetuan ay anto na mambu ikipapantag na agyang kanan abiyungaw sa agyang kaya Ramadan. Na ayam aloy o mga urip mga ulama tano na kena ba mambu paliugat si ku anto na ba ini na miyamungaw suka pa mo sa isagyang kaya aulan-ulan Ramadan. Huway, lagi giyang kanan atalo na makapilagi-lagit sirang giyang kaya miyamungaw, nagugiyang kuto anto na bini na pembetengan, nagugiyang kuto wata kenaba ubakiran paliugat agyang kuto anto na bini na kapamo sa isagyang kaya aulan-ulan Ramadan. Ay kalima manguripan wallah na al-ajizu anis siyam ajzan mustamirran la yurja zawaluhu. Giyang kutwa tao anto na ba ini na di makagagaga sa anto na ba ini na mustamir mitatarus na giyang kutwa di niya nakapakagagaga nagu dita naman didingan-dingan uban yang panamagaga giyang kutwa kapamuasay ko Ramadan. Ay lagi din mga urip no Allah, nagiyang kutwa mga luks. Uway, bida sa giyang kutwa mialoy tano paganay kagiyang kaya luks sa pagaloy tano na matatagong panagyang kuta pamikiran yan. Makatatanod kanyan pan. Ugayid na sabab sa giyang kuta kinitulodoy da diyan. Na din yan magagaga uban yan pamuasa agyang kaya Ramadan. Kaya panalagi din mga urip no Allah, nalagi dagyang kuta kesakit. Sa dita naman didingan-dingan uba panmada agyang kutwa sakit yan, lagi dagyang kutwa na mga kanser yan. Ilidas tanurun Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya mga urip no Allah ang mga tao na ayaman bumi alo yung mga ulama kipintag nirang ko Ramadan na knaba ubakiran wajib suka pamuasa isi ko Ramadan ugayid na maka fidya siran. Fidya may anto na ba ini na keskat kiran. Gito'y anto na ba ini na paliugat kibgayran. Anto na mga urip no Allah gyang kaya fidya. Gyang kanan mga urip no Allah suka pagana sa miskin. Napagana agyang kuto anto na bini napkasakit udi na loks adi makagagaga mamuasa sa din sa kada kala anto na bini na danyan kapusa o 30 adanyan kapusa na 30 mambu miskin na mapagana iyan na aya pa kay sa mga urip no Allah kipa kay sa igira na inwat tigiran kapakayati mo nagyang kuto fidya sama kay sa ibarat na 30 makaysay sa mapaganagyang kuto at 30 na maluwag san mga urip no Allah so agamatano Islam pipa kay niya nanan kapakay may say sa nga mapaganagyang kuto at 30 na miapasad udingap man kagaga na kapakay kang guys sa uman gawin na makaysa ka mapagana udingap man udi na uman gawin na pito kataw sa taman sa makumpletong ka agyang kutuan to nabi ni nadang kakapu sa isi ko Ramadan sa sayakan buteguan sa diyang ka pakandudungor kanusus salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.